Yes, reka mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo, mwebwe mwamaze guhitamo kujya mukurikira amakuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe banzu kandi ho tujye turushaho kubana neza cyane gatano kuri gatano. Reka mitenirukanga mitenjya hano mu gihugu cy'abaturanyi, hano mu gihugu cy'u Burundi, nkubwire ko Ndayishimiye wakangishije u Rwanda intambara, ubu bari kuvuga yuko yabayimiye guca abugufi kuva mu mpera za Mutarama umwaka wa 2025, no kuvuga ni mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ukunze kwitwa General Neva w'u Burundi, uvuga ko ari umuhanga mu bumenyi bw'igisirikare, yumvikanye atangaza ko yiteguye kujya mu ntambara n'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Byatangiye ku itariki 31 z'ukwezi kwa Mutarama. Ndayishimiye abwira abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi ko intambara ishobora kuba mu karere k'ibiyaga bigari kose, ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi. Ndakubita kandi ayo magambo Ndayishimiye yavuganye uburakari bwinshi mu gihe umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'ingabo zirimo u Burundi wari ukomeje gufata ibice byinshi mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihe yaravuze ati mbabwije ukuri, ibi nibikomeza kubuku intambara izaguruka izamuke igere mu karere kose, kubera ko abaturage ntabwo bazemera ko biba. U Rwanda rukomeze umunsi bazaba mu Burundi, ntabwo umunsi bazaza mu Burundi ntabwo tuzabemerera. Hanyuma ku itariki 11 z'ukwezi kwa Gashyantare 2025, nyakubahwa Evariste Ndayishimiye nanone wari warakaye yabwiye abatuye muri komine ya Bugabira mu ntara ya Kirundo uko abarundi biteguye kurwana n'abanyarwanda kandi kuyiteguye gutsinda. Mu ijambo ryaravuze ati mwebwe mwitegure, ntimugire ubwoba, bariya turaziranye mu Bugesera, muraziranye kuva ngoma ya cyami ku ngoma ya cyami ntibigeze batunesha, ubu nibwo badushobora. Aho yarabazaga ati mubibutse muti muzi mu Kirundo aho byavuye. Aho yabazaga ni Ndayishimiye kandi wavugiye Kinshasa muri Mutarama umwaka ushize wa 2024 ko azafasha urubyiruko rw'abanyarwanda guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda. Amagambo yamaganywe na guverinoma y'u Rwanda agaragaza umugambi nyine mu leta y'u Burundi n'iya RDC ifite ku gihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Gusa kandi amakimbirane Ndayishimiye yakomeje ayagarukaho, n'ubu ni amakimbirane yatewe cyane cyane n'umutwe wa Red Tabara, n'ubundi wakomeje guteza umutekano muke mu gihugu cya Burundi, cyangwa se uwavuga ngo no mutwe urwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ubwo no mutwe urwanya ishyaka rya CNDD-FDD, ubwo ni ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma ishyaka rero rikimara kubona bikomeye umutwe wa Red Tabara unimereye nabi, bo bagiye basohora ama press release, abagiye mu bitangazamakuru, bakajya muri kuma X, bakajya mbese ahantu hose bagendaga batwitinga. Uyu mugabo agenda agaragaza ko igihugu cy'u Rwanda kiri inyuma y'umutwe wa Red Tabara. Umutwe wa Red Tabara rero ntago umeze as like nka M23 tubona uyu munsi, wenda bakunze kuvuga ngo u Rwanda rusupportinga M23 ikaza kubinyomoza ku mbuga nkoranyambaga zayo kuri X, kagenda ikabinyomoza. Red Tabara ntago ariyo, nayo ntago ari kwimeze. Iyo babivuze gutyo Red Tabara iraceceka ahubwo ikagenda ikaza ubwicanye hara muri community tarukanye hara mu gihugu cy'u Burundi. Noneho byaba hari n'igihe bigize guturikiriza ibibyotsi n'ibiturikariya mu mujyi wa Bujumbura neza ndetse n'ibinahitana n'abantu batandukanye bari baje kurema isoko. Icyo gihe Evariste Ndayishimiye yongera kumvikana ashinja u Rwanda kuma inyuma y'umutwe wa Red Tabara. Ibintu u Rwanda none narwo ruhakana, ruvuga ko ntaho ruhuriye n'umutwe wa Red Tabara. Gusa kandi ibyo nubwo akomeza kubigenda gutyo, ntabwo n'ubundi yahagaritse gahunda yo gusupportinga igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bigaragara ko haba igihugu cy'u Burundi haba igihugu cya Kongo byose n'ubundi byifuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse kandi u Rwanda rwo narwo ruhita ruvuga ngo okay, ubwo meze bikireka dukaze ingamba zo ku mipaka. Ibintu n'ubundi Kongo yakomeje igaragariza akanama k'umuryango w'abibumbye cyangwa se n'indi miryango mpuzamahanga igaragaza ko mu gihe u Rwanda rutaba rukuye ubwirinzi ku mipaka, Kongo igaragaza ko igihugu n'ubundi kizakomeza kuba mu bibazo. Tukibaza ngo ese kubera iki Kongo ikomeza gutegeka ko u Rwanda rwakora ubwirinzi, hari igihugu kibaho kitagira ubwirinzi ngayo nguko. Hanyuma kandi urwibwire u Rwanda biciye muri muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yitwa Yolande Makoro, abegaca muri umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda none kandi wungirije arimo kurarinda, bigaca muri ministri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe, bigaca muri president w'u Rwanda Paul Kagame. Abo bose bagenda bagaragaza ko n'ubundi igihugu cyose gigomba kubaho gifite ubwirinzi ku mupaka. Ntago ushobora kwizera ibihugu bituranye ngo uvuge ngo okay, ni byiza cyane ibihugu bituranye tubanye neza, ni byiza cyane, hanyuma ngo ugende wicare wumve ngo umutekano igihugu cyawe urasesuye ngayo nguko. Hanyuma rero ubu tuvugana rero ubwo Ndayishimiye yari Addis Abeba mu nama
y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ubwo ni ayu yabaye ku itariki 15 Gashyantare 2025 yagiranye ikiganiro na bagenzi be bivugwa ko ngo yagaragarijwe uburemere bw'amagambo yari amaze iminsi avuga ku Rwanda ndetse n'ingaruka mbi zayo. Hanyuma rero kuva icyo gihe nibwo yatangiye kugaragaza ko yacishije make nubwo bitareba ngo mbese ngo bitarareba ngo bitarera ngo bibe byiza nyine ku buryo wahita confirm avuge ngo okay ibintu ni byiza cyane. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa Gashyantare 2025 yatangarije ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter ko yaganiriye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda bamwizeza ko Burundi butazaterwa gusa ngo abarundi bazakomeza kuba maso. Uyu mukuru w'igihugu yagize ati nyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda abari bategereje kungukira mu gitero cy'u Rwanda ku Burundi nibasubiza amerwe mwisaho ariko abarundi b'umutima mukomeze mube maso. Ku itariki 27/2025 Gashyantare Ndayishimiye yongeye kuganira n'abadiplomati bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi ababwira ko igihugu cyabo cyiteguye kuganira n'u Rwanda nk'uko nyine cyabigenje kuva mu mwaka wa 2020 bigakemura amakimbirane bifitanye. Yavuze ati mu rwego rwo kwirinda intambara hagati y'ibihugu byombi twemera gukemura amakimbirane binyuze mu nzira y'amahoro nibwo twakoze kuva mu mwaka wa 2020 Uburundi twatangiye ibiganiro hagati yabwo n'u Rwanda kugeza ubu kandi kugeza uyu munsi Uburundi baracyiteguye kuganira n'u Rwanda kugira ngo bikemure ikibazo kiri hagati y'impande zombi. Ndayishimiye kandi yavuze ko ariko mu gihe ibiganiro bitaratanga umusaruro cyangwa bitazatanga umusaruro abarundi bazirwanaho nibaterwa. Yavuze ati ubwo buryo nibudatanga umusaruro Uburundi bugashotorwa nibwo abarundi bazirwanaho bifashishije uburyo bwose. Umubano w'u Rwanda kandi n'Uburundi watangiye kuzamba cyane cyane mu mpera z'umwaka 2023 ubwo tugarutse mu mateka ubwo umutwe witwaje intwaro wari Ditabara wagabaga igitero muri zone ya Gatumba ni igitero kandi cyatumye n'ubundi bufunga imipaka yabwo n'u Rwanda muri Mutarama umwaka 2024. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe muri Nzeri umwaka ushize 2024 yagaragaje ko u Rwanda rwiteguye kuganira n'u Burundi kugira ngo bakemure ibibazo bafitanye ashimangira ko abanyarwanda n'abarundi ari abavandimwe bakwiriye kubana mu mahoro masa bakamera neza cyane. Gusa kandi ntabwo naburo guhita nambuka gatoya ngo ndenga akarere k'ibiyaga bigari nkubwire ko Perezida Zelensky yashwaniye na Perezida Trump mu biro bye. Bashwanye burundu ni ikiganiro cyabaye uyu munsi ni ikiganiro cyabaye abantu benshi ndetse banakirebye live nahoze nyine bandebe ibintu baganira bari kuganira ku bigendanye n'uburyo bahagarika intambara ariko rwose umugabo bita Zelensky yashwaniye na Trump mu biro bye. Hanyuma rero Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuye imburagihe muri presidency ya Leta Zunze za Amerika nyuma yo guterana amagambo na Perezida Donald Trump. Ishwana ryabo mbere rero ryatumye n'ubundi ikiganiro bagomba kugira n'itangazamakuru ubwo ni press nyuma yo guhora nyine ihite ihagarara direct. Hanyuma rero Trump abinyujije ku rubuga rwe nkoranyambaga akunze gucishaho amakuru yose rwa Truth Social yashinjije Zelensky wari wamugendereye kutubaha Leta Zunze za Amerika ndetse no kudashaka amahoro hagati y'igihugu cye ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Trump yavuze ati ashobora kuzagaruka igihe azaba yiteguye gutanga amahoro. Nabonye ko Perezida Zelensky atiteguye amahoro mu gihe Amerika yabigizemo uruhare bijyanye no kuba yaragaragaje ko uruhare rwacu rumuha amahirwe menshi mu mishyikirano. Sinshaka amahirwe nshaka amahoro. Uyu ni n'amagambo uyu mugabo yaciye ku rukuta rwe nyine rwa Truth Social. Hanyuma rero kuri icyo gihe amakuru avuga ko Trump na Zelensky bagaragaye bashwanira cyane cyane imbere ya za kamera ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga bitandukanye. Trump kandi yumvikanye abwira Zelensky baganire nyine bakanashwana cyane imbere ya kamera n'ibitangazamakuru yagaragaye amubwira ko hagomba kuba kwemera amasezerano hagati y'ibihugu byabo cyangwa se hagati y'igihugu cye ndetse n'igihugu nyine bahanganye cya Uburusiya. Trump kandi yumvikanye amubwira ati murakina n'ubuzima bw'amamiliyoni y'abantu murakina n'intambara ya gatatu y'isi nyamara ibyo mukora ntibyubahisha igihugu habe namba. Trump kandi yagaragaje ko bizagorana gushyikirana na Zelensky bijyanye no kuba uyu perezida wa Ukraine ngo yigira umuntu bitabamenya. Vice President wa Amerika yitwa JD Vance kandi wari kumwe n'aba perezida bombi nawe yunze mu rya Trump ashinja Zelensky kutubaha abanyamerika mu gihe kandi yari yakiriwe muri Maison Blanche ndetse yemwe imbere ya za kamera. Amerika kandi baziye ndetse yingingira Zelensky kujya mu mishyikirano n'Uburusiya. Gusa Zelensky yararahiye ko adateze gushyikirana na Trump
Trump ngo yita umwicanyi, no kuvuga ngo we yamwita umwicanyi, niko we agenda bitangaza. Hanyuma kandi urumva ibihugu byose biri mu ntambara, haba mu karere k'ibiyaga bigari, haba hanze muri burasirazuba bwo hagati, hose bari gushaka ko intambara zirangiye rimwe, ndetse kandi uburyo bwose bwo gukoresha buri kuba uburyo bw'imishyikirano. Ariko abaperezida bamwe na bamwe nka Tshisekedi aragira ati nta buryo bwo kuganira buhari. Urumva na Zelensky nawe yavuze ati nta kuganira guhari. Muri make bikomeje kuzamba. Hanyuma rero reka tubabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kanda subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru yose tugenda tubategurira 5 kuri 5. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.